Horas, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hitarigapan sigano pari bata bani panorang sugut nerion pasada hita hurta martonggo hita. Terima kasih puji-pujian ma isombah kon nami hubamu Tuhan bani hidup ni hur apa pakkaholongemu huban nami. Mambahen boy hanami bani panurang suguton puho ibagas parhorasan na humbamu. Ase paima ipukah kanami lawan nami sa ganjang nyerion. Si holur nami ase itorangi hatamu matungon pargulukan nami. Halaniay Bapa, marsahap maham huban nami dan masirsir hanami mananghon ham. Amen. Bapedang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Rikapan sigano pare bata sadarion Kamis tanggal 6 Januari 2020 sada. Ay matar surat bani buku 2 Korin bindu 4 ayat 6 na makatahon sonon. Halani ne bata nadok makatahon. Marsinal salma nalihar humbani nagolap. Iado paliharhon uhur nami. Apoltak habotohon pasal sangat ni nebata na ibagas bohini Kristus. Taganupan, adongdo sada buku na manobut habis gelap, terbitlah terang. Aima bani panorang ijia, sonaha perguluhan ni nabur na itongah-tongah ni penjajahan langboy tene mandaihon pendidikan. Tapi marhitehon ni perjuangan ni Raden Ajeng Kartini akhir ni paubahkon perguluhan ni haganup nabur lang bepitah idapur lang bepitah isumur lang bepitah ikaso tapi tampil ma jongjong ma itongah-tongah ni masyarakat lang pitah selaku si parhorja tapi boy mahoma gabe si pambubai on ma nasiol manobut bahasa marhitehon ni pendidikan boy do HP mengangkat derajat ni atape perguluhan ni naboru itongah-tongah ni masyarakat sonai age itongah-tongah ni negara sonai mahomani age ibagas perguluhan ta sigano pare sanggah lape ipatangarkon sanggah lape ijalohita ambilan nama diar ibagas perguluhan ta ibagas sagulapan do parguluhanta. Ase marhitehon ni hata ni bata nadasu tongah-tongah ta. Gabe mangguluh mahita ibagas haliharon ay. Artinya ay nahinan gulap do parguluhanta lang ibotoh kita ahado nagabe harusun ni bata lang ibotoh kita ahado hagigi ni nebata na maningon sisimbilonta ibagas parguluhan taon nuan dekkosi rohata ni nebata manondangi parguluhan ta lambintorang mabata ijahitan nuan mangguluh ahana talup si horja hononta jana sonahita pasangapkon nebata marhitehon ni parguluhan ta usisongon pendidikan nokanayay habis gelap terbitlah terang sonai manuan perguluhanta ibagas sa porsayaon dekosi itorangi hata ni nebata langbe anak hagulapan behita tapi doma gabe anak haliharun perubahan status na sunin bagal ni ay mapakorhon ni hata ni nebata kuasa ni hata ni nebata na marhorja ibagas parguluhanta halaniay boy sobutonta
Jinges tumang sagapo hita sugoton. Mangidah sinalsal ni mataniari na manundangi tanuon. Gabi torang mahaganupan pangidata. Lubi sonay mahumani ibagas parguluhanta. Dukko si dasma hata ni bata ambilan na madiarin. Itong-tonga ni parguluhanta. Lambin torang mahumani age paruhuranta. Laho mandopakon parguluhanta si gano pari. Totuon mahumana gabi buhal bata. Sa ganjang tahun 2022 on. Totap mahata ni bata na manorangi parguluhanta. Asil lambin ididah kita, jangan lambin ihap kon hita. Hagugohon ni kuasa ni bata, na marhorja marhitehon ni hatani, na ihaguluh kon hita, ibagas parguluhanta sigano pari. Totu sonay mahumani hatani ni bata, mangujur hita, mapargugoy hita, manorangi apa pikiranta, terlebih memberi inspirasi, sonay agi motivasi hubata, ase tetap marguguh kita, ibagas na laho maparayak sura-sura ni bata, ibagas parguluhanta sigano pari. Janah na parpudi sahali, maningon takas do, yarusi hita, jana jonam, ibagas sa porsayonta, songon apostel-apostel na parlobi, na pararat kon hata ni bata, na mangida, jana na manjolong politik, bahasa, sedo diri ni sidia na iambilan kon sidia. Tapi, na ibatado, hidup ni hurni na ibatado, na iambilan kon sidia. Jana kuasa ni, ambilan na madiar na ibaritahon sidia ay do humani nagabi guguh bani apostel in ay maase lambin rogalek ni apostel in ijay mahumani lambin talar haguguhon kuasa ni naibata ay maase purini pe ipausi bahasa perguluhan ni apostel in songon tanoh halapung sonaido humani agi perguluhan halak na porsaya songon hudun tano atape tano halapung do rentan jana urah do posa urah bola tapi hubagas na urah bola aido inahkon na ibata panondang bulun in nalaho manorangi perguluhan ni halak na porsaya jana hubagas hudun tano aido humani inahkon na ibata arta natang siharganan aima hatani naibata natotu bapinang nyolongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus porini PHP ni urah do bola porini PHP ni urah do maseda parguluhan taon tapi sangga inahkon naibata arta natang sihargananin aima hatani nebata ambilan nama dirin sonaima ibagas akulat tanagalekon ibagas akulat tanah terbatas on tapi marhitehon ni hatani nebata namar horja ibagas parguluhanta ijaima lambin talar hagugohon ni nebata kuasa ni nebata hamuliaon ni nebata ibagas parguluhanta halaniay ulang mailaham anggo galek ulang mailaham anggo terbatas guguhmu ulang mailaham anggo marsitik do guguhmu artini ay lang perlu hailauron kononta porini PHP ni bahat jupah kita kelemahan hagalekon bahkan keterbatasan ibagas diri tahun tapi na perlu isa dari hita aima sonaha ase ibagas sagalekon pakon keterbatasan taai maningon marsangap do tetap naibata halaniaha halani hatani naibata nadop manorangi hahuronta haliharon atape sinalsal ni torang ni hatani naibata ai mahumani
na manorangi pikiranta sonai agi hapor sayonta ase ibagas sagale konta ai sahalinari lambin talarma hamuliaun nine bata ibagas pargoluhanta andoharma mertonggo hita malas tongon uhur nami Bapa manjalokon hatamu na manorangi uhur apa pikiran nami janah na mengujur hanami ase tetap memarsinal sal torang ni ambilan nama diarin ibagas parguluhan nami halane Bapa urupi ham hanami ase lambin mangahapkon janah mangidah tongon guguh ni kuasa ni ambilan nama diar indo tongon nado paubahkon rosi pabayuhon parguluhan nami halane pargugi hama hanami Bapa ase maritihon ni guguh ni ambilan nama dirit mahoma hanami bani ganu pargulmiton nami si ganu pare mamuji pasangapkon ham maritihon ni parsahap pikiran pangabak sonai age horja nami si ganu pare. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni ne bata Bapa. Apa parsauran ni tundui na pasing ma. Na makasomani na siyam haganupan. Amen. Horas po bata ganupan Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marhorja mau bata haganupan. Andohar matongon. Guguh ni hata ni ne bata. Guguh ni kuasa ni ne bata. Na marhorja ibagas kita na tetap mangujur hita ase tetap pasangap kon ne bata ibagas parguluhan ta sigano pare. Shalom.